Abakunzi ba Mataru TV show nongeye kubasuhuza muri aka kanya. Mu by'ukuri muziko ubushize twari turimo dukora analyse ya English Premier League, tugerageza kubasangiza amakuru menshi cyane yari yiganjemo aya transfer. Tubizeza ko rero umunsi nk'uyu tuzabazanira part 2 mbere y'umunsi wa gatanu wa shampiyona. Muri make mukaba mumenyereye ku mazina ya Teacher JB, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Om4. Ari buze kwivuga ku yandi mazina kuko ndavuga Om4 kuko ari ryo zina nkunda, kandi nzi ko abakunzi b'umupira mwawukurikiranye muri Afrika mu muzi kuri ayo mazina. Akaba ari umuhanga mu kibuga ndetse akaba ari n'umuhanga mu gukora analyse ku mipira y'Uburayi. Tudatinze rero ndi kumwe nawe, ari hano mu kuboko kw'iburyo bwanjye, agomba kwibwira abakunzi bakurikiye Mataru TV show. Sante Jibe, urakoze cyane. Ndagushimiye cyane kandi nsuhuza n'abakunzi ba Mataru TV. Mu by'ukuri nk'uko bivuze, turi hano kugira ngo dusangize abatabashije kugira icyo bamenya ariko bafite ubushobozi bwo kuba bareba YouTube channels, kugira ngo tugire amakuru tubaha, tugire icyo tubamarira. So mu by'ukuri rero uyu munsi turavuga ku bijyanye na English Premier League. Nitubona umwanya dushobora kuvuga wenda no ku zindi sport zitandukanye, ariko uyu munsi murabizi ko mu gitondo inkoko niyo ngoma, ubwo ndavuga hano muri Amerika shampiyona niba yatangiye, ariko turahari kumwe na mugenzi wanjye. Ahasigaye umwanya nawe usubiza Jibe, then akagira icyo abagezaho. Ndabona yazanye igitabo cye hano, ngira ngo ubwo afite ibyo agiye gusobanura ahangaha. Ibyo nsobanura ni byinshi cyane, ntago umbeshyeye cyane ko nta nubeshyera uhari. Twabazaniye byinshi, harimo amakuru aryoshye cyane. Muziko umunsi wa gatanu wa shampiyona wa English Premier League, harimo derby ikomeye ya Manchester City na Arsenal. Bivuze ngo abakunzi ba Manchester City n'aba The Gunners mwese aho muherereye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Burayi, abari Australia, abari Canada n'ahandi hose ku isi, nizera ko ari ibirori ejo, ari game zizaba ziryoshye cyane. Tukaba dufite n'indi derby ya Merseyside derby hagati ya Everton n'ikipe ya Liverpool the Cops. Ku bakunzi ba Liverpool nizera ko bafite umujinya, bafite amatsiko, bafite ndetse n'igihwama cyo kubona nejo batwaye amanota 3, uretse ko bizaba bitoroshye. Turi buze no kumanuka ducabiranya tukora analyse muri ari ama Big 6. Ejo Chelsea zakina na Southampton, ndetse na Manchester United izakina na Newcastle, ndetse Tottenham nayo ikaba izakira ikipe ya West Ham. Urumva ko azaba ari amagemu aryoshye. Rero ndatinze, nababwiye ko mu by'ukuri ikiganiro cya siporo kiryoha gisangiwe. Ikiganiro cya siporo ni ikiganiro nyine, ni debate, tugenda tunyomozanya, tugenda tubazanira amakuru y'ukuri, dukora analyse z'uburyo butandukanye. Ndatinze, Om4 njye ubwanjye JB ndi umukunzi wa The Blues. Nizera ko ari ikipe duhuriyeho, ikipe dukunda cyane kuva kera, ntago dutangiye kubifana ubu ngubu. Ntago rero na wenda nubwo navuze derby zikomeye hagati ya Manchester City na The Gunners, ariko ntago twaziheraho tudahereye ku kipe dukunda, ikipe dukurikira umunsi kundi. Kwinjiye mu munsi wa gatanu wa shampiyona y'Ubwongereza. Muri uwo munsi wa gatanu wa shampiyona, ikipe Chelsea hano ntabwo uciye mu ijambo, ni ukuvuga ngo shampiyona iragarutse. Ni ukuvuga ngo ekipe zose zari amatimu yaravuye mu gikombe by'ibihugu, UEFA National Leagues. Ni ukuvuga ngo abafana, abakunzi ba siporo bari baranyotewe shampiyona La Liga mu Bufaransa, iyo bita Ligue 1, Calcio y'Ubutaliyani, English Premier League. Ni ukuvuga ngo abafana bari bakumbuye uriya yo haciyemo karakumweru kamwe, abantu bari bamaze gushyuha, bari kuri ritime, ukabavangira ukazana bino bihugu. Hari abantu turimo tuganira barambwira bati izi match z'ibihugu ziratuvanga, bari baraduhemukira.
So rero nk'ubu ngubu nihuse urabona nk'ubu wenda shampiyona y'Ubwongereza niyo tushatse kuvugaho. Urabona nk'ubu ejo saa moya n'igice ndavuga hano muri Ohio zizari saa moya n'igice Everton izakina na Liverpool, Chelsea ikina na Southampton saa 4, saa 6 n'igice Manchester City ikina na Arsenal. Ubwo izo ni kuvuga ngo niko zizanakirana. Hanyuma Newcastle yakire Man United ejo nanone saa 9, Sheffield na za Fulham amakipe ya twihuse. Rero hari ikipe nanone ebyiri tutarenze ingohe, Tottenham izakina na West Ham. Tottenham kandi nayo ndakeka wayishyize mu gitabo cyawe aho ngaho biraza kuvugwaho. Uze kuvuga ku kipe abantu benshi bakunda kwibagirwa, Leicester City na Aston Villa yatsinze Liverpool ibitego 7. Wakomeza kuri Chelsea yawe? Murumva ko mushonje muhishiwe, murumva ko tubazaniye amakuru menshi, urumva ko mu by'ukuri ikipe zose tuzivuzeho, tuje gukwakwanya ducabiranya tubaha amakuru agezweho, amakuru aryoshye, ndetse wenda turi buze nitujya kwinjira muri introduction turi buze kurangiza dukora ama prediction, aho muzaza kureba koko abasaza banyu JB na On4 niba prediction zabo zigenda zigahuhuriza cyangwa zikagera ku ntego. Ubu rero twihuse tugiye ku munsi wa gatanu wa shampiyona, aho Frank Lampard ahagaze n'amanota 7. Mu manota 7 uziko twabashe gukura amanota 3 ku kipe ya Brighton Albion, twakuye inota ku kipe ya West Brom ivuye mu cyiciro cya kabiri, tukaza kwihagararaho tugatsinda ikipe ya Crystal Palace ku kibuga cyayo. Liverpool rero yari yadukubise ibitego 2-0 by'igihangange bita Sadio Mane, ari wo mukino twabonye mu mutuku ku munota niba ntibeshye wa 43. Ese nk'umukunzi wa Chelsea, nk'umuntu wakinnye umupira uwukunda kandi ukurikirana uzi gukora analize zigaragara, ese mbere yuko wenda twihutira kuvuga ngo ese ejo Chelsea zitwarite, yaba ari yihe mpamvu yateye Chelsea kubihagaze n'amanota 7? Bigaragara ko muri match enye yakinnye, match yari yakabaye yarayigoye cyangwa ari komeye, ari match ya Liverpool, ari ku izindi kipe eshatu ziri hano, yaba West Brom, yaba Crystal Palace, yaba Brighton Albion. Ese ni kuki Lampard adafite amanota wenda nibura 9? Ndagusubiza muri aya magambo, ni ukuvuga ngo umugabo bita Frank Lampard ni umutoza, ini sezo ya kabiri muri shampiyona y'Ubwongereza icyiciro cya mbere English Premier League. Ni ukuvuga ngo aracyari umunyeshuri, icyo ni cya mbere. Ikindi shampiyona y'Ubwongereza itandukana hanini na shampiyona zindi. Itandukana na shampiyona y'Ubufaransa aho PSG ijya gukina abantu bizeye amanota 3, itandukanye na shampiyona y'Ubudage aho Bayern ikina bizeye amanota 3 n'amatimu yose. Wajya no muri Espagne wenda ukuyemo Real Madrid, Barca na Atletico na Sevilla, nizo kipe usanga wenda zigora ari amatimu ya mbere, ariko izindi zo hasi baba bavuga ngo baratsinda. Mu Butaliyane même chose. Rero mu Bwongereza suko shampiyona y'Ubwongereza mwarabibonye ibintu bakoreye Liverpool. Ikipe ntuza Aston Villa yakinaga muri umusore Samantha w'Umutanzania. Ikipe iraho nayo yarwanaga n'ubuzima ejo bundi nta nubwo ari kera, ariko yatsinze Liverpool 7. Kuvuga rero kuba wenda twaratsinzwe na West Brom ivuye mu cyiciro cya kabiri ni ibintu rwose bishoboka, nta nubwo yadutsinze twaranganyije. Ahubwo nasomye ibinyamakuru byinshi nsanga abakomiteta bavuga ngo barimo guhereza Lampard credit kuko yatsinzwe ibitego 3 mu minota nka 27 y'igice cya mbere, yari yamaze kurya ibitego 3. Ariko comeback yakoze mu gice cya kabiri imuhereza credit kuko abantu bose n'abarigendi abantu bose baravuze bati uyu mutoza nyamara yaba umugabo arimo aragenda akura. Ni gute Chelsea ry'ibitego 3 akaza garuye ibisubizo? Ariko aho ngaho urabanza ukareba ati ibyo bitego 3 byagiyemo gute? Ese ibyo bitego 3 babitsinzwe ni equipe? Ese ibitego 3 byakurikiranye gute? Byabaye mu gihe gitoya. Ariho ngaruka wenda singiye kukuvugira ibintu bigaragara ko igitego cya mbere cya Chelsea byavuye ku kosa rya Thiago Silva, aho sinzi uwamuhaye passe
sindi kwibukuraza kubivuga, bamuhaye pasi ananirwa kuyihagarika, ndetse uriya mwataka wa West Brom ari wabatsinze 2 ahita atsinda kiriya gitego. Ese Lampard bamuhaye credit gute? Ese kuki yakoze comeback ko atashoboye gukora iyo tactique na technique kugira ngo ibe uravuga ku bijyanye na ntatsinzwe igitego ni muzamurye ku clean sheet kugira ngo atagira clean sheet imbere ya West Brom ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri. Nari nkiri kubisobanura wenda nuko nahise mvuga ko nta kibazo mbo nukuvuga ngo ekipe ya Chelsea kugira ngo Lampard ye kugira clean sheet icyambere Chelsea yari irasa nk'itaramenyerana neza. Ikindi kibazo nukuvuga ngo uriya musore kugira ngo akorere Edaire rirakosa Thiago Silva yaravuye mu mvune, ntabwo ari yumva neza muri shampiyona y'Ubwongereza, arasa nk'ufite akantu kagahunga gato y'ukuntu. Ngira ngo warabibonye niba warawurebye bagaruye Azpilicueta niwe wayoboye defense kandi yari gukina ku ruhande, arabanza aranamuganiriza aramubwira ati hano bakina gutya n'ukwitonda, nubwo uvuye muri PSG uri umukinnyi w'umubrazilian international player urakomeye uri igihanganye, ariko hano suko bigenda bitya bamwatse brassard nguvuga ngo ingoma zahinduye imirishyo yari zahinduye imirishyo, ikibuga kiniramo si cyagiye kiniramo. Nuvuga ngo rero equipe kugira ngo ukore clean sheet nuko guhera kuri attaque kuri nimero 9 kugeza mu izamu bagomba kubanza bakabyumva kimwe. So Lampard rero ntabwo mu Breminga ngewe cyane kubera ko nukuvuga ngo yaratsinzwe 3 ariko kuko nawe ari umutoza kandi Chelsea yagaragaje ko ari ikipe nkuru arabyishyura, kuko ngewe ntabwo ndi butinde